sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Apay! Apay anaaramid yu ti kastoy kanyag. Nagbalinak mat anasayaat nga ina kada kayo. Yung apay alinukodak. Apay! Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel. Sa dinumat ti ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami. Ngam dinak mabalin ngay kalay sa ti amat isikog ko. Taapay ko maasaan. Sa dino ti ayan na. Siyak ti makisaritakan ko na. At asawa na, Mami. Kat nagsublinda ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, Mami? Di yamat ko makabilan ni Manang Mariel. May sakaman! Mami! Kawanan kayo iti bain! Di man na pinanunot dagiti sakripisyo tapno may sakad ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti naggargarampingat ngam ti panagadalyo. Unay kayo matan! Unay matlakit din tigas-gas at dagiti doang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga kadakwada. Ti amok at napas nagdangag at adal. Ngamsaan mat gayam. Diyos ko, ikan nagpay kumaitikiran ti pakinagang. Tapno sang wag dagito'y apanubok iti biyag. Pangasim, Diyos ko. Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag am kuma ti panunod na. Diyos ko. Isurong ka din o niya tirumbang aramid. Iwan-wan na ka di, Apo. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti mataman ako. Nagsakit ti naramid dagiti anak ko, tatang. Nagsakit. Kunak no napipiyada pahingam iti buritak ng anak ko. Saan mat gayam? Tanakarkarumat ti naramid ta. Kaasi ka mo't anak ko. Pinamati na kala ang gayam na iti anak mo iti inuulbod nga aramid da. Bakit kasanupay itan ti panagadal da Raquel kan Mariel? Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatay. Nilangan Tristan ti agtuloy nga agatay. Ti may sapay aparikot.
Masapul akargwag ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw matan ti lalaki anang sikogan ko anak. Malaksit iti dayta. Pamilyado pa'y gayam. Ayun na yan. Kat ni Raquel, kasanaon. Kasaritak ti nobyo ni Raquel tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpas ngay. Wala. No asino man na dyan lalaki, rumbang lang nga ikalay sana ti apo. No saan la kumana sa paapimusay ti amada. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agi na ita. Maladi ka nagliday anak ko. Ti rumbang nga rami damitakit ag kararag. Dawatem ti panarabay ti apo. Amo ka di nakabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel, Mami, awagam ti nobyo. Kat ibagam kan kwa nang umay dito'y balay akadwa na dagiti dadakal na. kwa mami, inawag ako ni Jerry. Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ang makaumay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak dagita. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda ang nakasikog da ito'y. Mami, Ay, una yan ti kastoy. No apay mat ngamin, basta nagpasikog kalatan iti da iti a Jerry. sorry, Mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, ta isulangan ti kasaritak. When, Mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si kagayam tinobyo ti anak ko. Wan, ma'am. Oh, kat, anya nga iti planom ita. Iti saan nga agbayag, maaddaan kayon iti anak kin ni Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtal na ka dita, ta saan asika ti kasarsarita, Raquel. Mami, Oh, anya, Jerry. Kuha, ma'am. Kas diyan nga ron. Kas iti na ko na ni Raquel. Aglilipin kami ba na? Agurnong kami pa. Tapno addan to oramatin mi agkalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo. Diyak kaya ti pumanaw dito'y balay, Mami. Iso, dito'y kami kumangagnaad. Wan ko, ma'am. Dito'y kami ngagnaid. Nalawa mat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbali na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, Mami. Wala dingi ito nakmet. Ang makaamoy ti kasta na pasamak kalagiti duwang anak mo, Velia. Nakarkaro pa'y kanyak, Arturo. Isungarod asimuro takan ka, idi ko nang agpasyartan. Nagsakit nga minen ti ulok iti kapapanunot. No anya tinaskan nga aramidak. Panagrik nakat kas labumtak ti barukong ko. Iti kas taunay asakit na. Di ka kumagong ungat, wan? Gam, mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak iti ken ka. At umteng to ti panawan, ang mga asawa, ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panawan na ka? Ngamin, mangbukal dan iti bukod da pamilya. Isungit na lang, rumbag na lang, amadan kamutan iti katakunay-nay mo, aging gatong palbiyag. Arturo, Naklunam dayat ko, agkalay sa tadagos. Panawan na ka man dagiti anak mo, saan kanto ngagmay mesa. Ikarik, ngagtali na edak iti sibay mo, aging gat maudi nga angas mo. diyak kayat ti basta ag desisyon latan, Arturo. Sapay ko mata maawatan na. Ophelia, Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman hak. Gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. kas na ko, Ophelia.
Si sasagana ak nga aguray. San ka matkat nga apuraen? Ay ket inaklon mo ko mga minen. Anya Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Nauntay mo tinapanawan, ti impay mo kadagit ti anak mo. Balaksin iti day ka. Napaduras mo matan ti negosyo, nga imbati day tinagawan nga asawam. Tatang, Dadakkulan na iti anak mo. Panagkunak, panawan mo tapno asikaswam ti bagay. Iti kasta, agbalin ka mo't anaragsak, Ophelia, anak ko. tatang, ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan ti ragsak ko. Wen, anda akditan. Ngam kita man tinaramid na. Imbes nga igaanda ti agadal, saan mo ta nagpasikog dakit din. Duwada pa'y mas nga raod. Imbes sa paragsakan da ka, itata dadakil dan, saan mo ta ipapaayan da ka mo iti parikot. Tatang, Mawatan ka mo't kit di anak ko. Sapay ko mga rod adan to pagbaliwan na giti anak mo. day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, tatang. Sapay ko mata makaamiris damatan. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina, no mapasamak day ta. Ay na, nakaturturog ako na. Tinasayap. Agindakon. Maturog ak kitin. Iti kasta, masapa ka maringin ton bigat. Ay, kung kaya. Tsak penalpas ti project ko Nyamot tan. Nalipatak batan. Ay, sigurado nga agungat man ang teacher ko. No, jak may pasa na dyan, ton bigat. Inikan naklang arodan iti kundawa yung mga ipasa. Ngam, jak pa'y ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan, uray naladawan. Nagadon ti jak na arami da project iji pakadalan. Jak samot kan makagraduate. Makamulitan. Maturo ka kitin. Katuro ako na yan. Itong bigat ko nito nga ramidan ti project ko. Nagaw-awid ka pa'y laang, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karakel. Di mo't imbagakan ka, ama panak makibirthday iti balay ti sigo da kadalak. Wen, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Itaka laang nga agawid. Parbangunan. Kanayon mata na kasta ti aramidam. Basta agsweldo ka, mapankay ti ayan dagiti barkadam. Iso bastit matan ti maititad mo kanya. Agyaman ka kit niya, tek-ikan ka pa'y. Anya? Hoy, Raquel. Laglagi pam, asaan ta nagkalay sa? Iso adinak man pakibibiyangan. Aramidak ti kay kayat ko. Takwar takmat ti gasgastusak. Nawatam! Awanan kay ti bain. Anay ko. O piningog sipat ka. Kayat mo sakit di ti makaraman ka niya anay. Yes. Kalpasan anang alam ti kay kayat mo kanya. Kastakit din ti bagam. Laglagi pam kuma. Adanton anak ta. No'y maipapan idubeng. Mabaling ko mo. Asustentuan lang day ta. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka. Raquel. Jerry! Tumalakan. Tano ko nakasinahaan ka. Aramide! Oh, apay nga da ka dito'y silid ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadalan? Saan manan? Ni, apay nga eh. Siguradong agungat manin ni mami no maamuan na adi ka simrak. Napuyatan ak nga rod. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumot darakel kan Jerry idi parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot. Asaan lang nga isuda ti tao dito balay. Ay, dayjay tumot at Jerry. Iso pa yan. Nagpuskol kat di tiro pa na dya, Jerry. Awan babain na.
Di na panunutan na makikabkabalay lang dito. Maala na pa lang tiagbarta ka rin nabi. Saan lang nga rita? Kanayan na pa nga apaan ni Manang. Wan nga ron Di pa'y lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anay ko. Ni, Tiyan ko. apa yan, Manang Mariel? Agan ano ka? Anya tinasakit? Tiyan ko, Tristan. Nagsakit. Anay ko. Di ba, kabulana mo Manang? Wan, anay ko. Nagsakitan na talaga tiyan ko. Esos, abangan aganak kan Manang. Masapol ang may taraka daw sa iti ospital. Ay, kid, nasaya't ba't nga ron ano ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko o anak ko. Wan, tatang. Saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kun ida dito'y balay. Kid, ti amangay, ti anak na. Talaga ka na sanay na nagpakpakita. Saan ang tatang? Amangan no naglumangan day jay. Nausong nga agaramid iti ubing. Ngam irresponsable mo't gayam. Sapay ko ba ata agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasamak. Sapay ko matakas ng agpaiso, tatang. Ang nakamat siguro. Mami! Mami! Oh, Nay, apay, Tristan. apayan na pa Mami! Lolo! Ni Manang Raquel, aganaksan! Anya, lukas na. Masapol ang maitarayan ija ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon ija ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itay pa nga awagan ni Manang Raquel. Saan ba ta sumusungpad? Anya? Ay na, saan tayo nga orayan ni Jerry? Itaray tayo ni Raquel i ospital. Di matimbagakan ka na dadailan na kiti motor. Isojak na kaawit adagos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami napatagkan ka? Na, sumungbat ka pa ilang. Di na kami man lang ay may kinita iti ospital. Anyang itaramida ki Jay. Kat agawid kayo mo't laang mo dito balay. Kan may isa, amumet nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jerry? Talaga kit di an napatpatigdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dahil ta tinarigat yung gagad. Putak ka, putak. Nakalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas talaga ti ugalim, Jerry. Anay ko, ano lang aldaw man ipon nagpasgayak nga dinanog na ko. Awanan kay ti main, Jerry. Anay ko, tichan ko, anay ko. Basol mo mutlang ah. Tangiwat mo mutlang. Timangmangag ko. Makarengreng. Makauma ka na talaga. Saan arumbang ti kanang kaginlugin ni Raquel, Jerry? Mami? Awan babain mo. Irresponsable ka lang arutan. Maalam pa'y akabilan dyan ako. Ay, kuwang amin, mami. Di. Jakon kaya ti makidanakan ko, ana mami. Agsina kamin. Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam. Kat pumanaw kan dito'y balay, Jerry. Di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Oh, Mami, umunag kayo Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Ha? Mami. Oh, apay akasla naliday ka, iho. Kwa, Mami. Anda ngamin parikot. Anya dayt na ay anak ko. Ibagam no anya dayt na, bareng masulbar tapay. Mami. Amom, excited akon nga umatendar iti graduation mo.
mapanagnakak matlaangan kada lolo kan lola matalagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay ngagsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka na itagturpos itatawan, Mami. Anya? Ano nga min tibagsak ko. Sorry, Mami. Anya? No kasta. No kasta. Mami! Mami! Miss F, pagyamanak manan ti anos mo anang yornos para itipan na kay drama tuy atid dugunay asurat ko. Ket namnamaek nga isarunom matlaang adagos ti may katlo apaset tuy pakasaritaan ti biyag ko. Dawat ko iti Diyos anamarswa, asapay kuma tapag talinaedan na ti kinasalunat mo iti kasta ket adupay ti manggagan mi a drama ditoy programam. Tuy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan, wen pagayam ko. Isarunok matla ang adagos ti may katlo apaset ti surat mo. Di ka madanagan tapag sasaronwek agingga amalpas. Papagayam, padaanan nyo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengel.